Zun ninga sang ni som ni paruk ania tunlaya Longtlai district chung darnam tlanga kothalo rileng mek chu tuihri ani mithiam ten an ringlo voin chanu khan Longtlai borsa putoni lalruat sang hoin health department ho tu tele MZA Longtlai district roi tu ten rileng chungchang hi an thlir howa Dr. Lalmuan Amazongte Chief Medical Officer Longtlai chuan damlo te natdana tangin rileng chu tuihri ani arin omlo ti soin sampul lain enfia turin malak na ero alpui tho ani atia rileng om ti hriat ani nuwa medical team tirin ngun takin darnam tlang hi vilin anmomo tur damdoi te po thonlu ani atia tundin huna darnam tlang khochunga damlo pali omin andin mun angai tu omlova Bungtlang South PHC OPD mi pahnih in entir te po admit ngai an nilowa he natna wang hian Bungtlang South PHC mi pakhat enkol mek ni in adin mun a tha ti CMO chuan soin ti hian thriat thei china kothalo vei mi pasari an atia rileng anga ngai thei ani ri lo thu le damlo te po enkol na thatak nen ngai tu an lo ati Longtlai borsa pudani lalruat sanga chuan darnam tlanga rileng nia soi chu sarkarin avil reng thu le mipui tan chi aina tura omlo atia anmani viltu medical team te thuron ngai poimo in he natna veile in ring hel te chuan sub center le PHC panzungzung turin acha kothalo le luak wangin zun ni sang ni som ni paruk khan kumsom nga le pathum mi o zeria chu athia hemi nu hian mipui anmang angzual deuh niin a hriata darnam tlang hi in za som panga mihring zanga somli vel chen na niin Bungtlang South PHC hnuai om niin medical officer kai hruaina hnuaia medical team ten ngun takin an vil mek